He fucked up. Hell no! Agoy, migoy. Checkpoint, migoy. Kini mga migoy ato so yan og i-activate ang invisible mode kung parahon mata. Let's go. Tip. Sana all. Ay, nakalapot ka sa mga migoy. Nagani kay na invisible mode. Gago! Meanwhile, Subukan nating bumalik sa checkpoint at i-deactivate yung invisible mode kung paparahin ba tayo. Let's go. It was at this moment that he knew. He Oh, fucked up. Hell no!